na caritana Petrus pasal jokana kubolana Cornelius. Na Yesu roe si basile suruh seta perenge ke Yudea. Na ingkelinga kareba makada yero bangsa lainge. Na tarima toni ada dana puang Allah Ta'ala. Jadi waktu na lesu Petrus ke Yerusalem. Angkani sile suruh seta perna ia pura sunnae mewe mapangewang. Pada makadani manang kamu jokai bolana atau ya dena sunna. Napa mewa sesama manre. Jadi cari tangan ku Petrus pamulana makada. Yero watue matenganga masumpaja ku kota Yope. Na tapai koseka kuruhna puang Allah Ta'ala. Nang kada pitanga pada silampa kai lebba isi omana sudukna taloro pole kulangie na ipatuju kioloku. Upaka singi ni tangana na wita ni makada engkamana ngirupurupana lokoro ekilalena. Ia paya jena, ia makaloloe, ia maliae, makutoro manu-manue. Napang kau yang kelinga sakda makada. Petrus, tetono mugere ina pemuanre. Ia kia makadaka, tak dampenga ngapuang. Be pena kawanre yana senge harang si bawa najis i hukutorae. Ia kia yang kelinga si yero sakda mak bicara pole kusuruge makada. Ia na pancaji halal apuange, aja muasengi harang. Be katerluka ipita yero kajajange, napa taraka mana di paye menre kulangie. Na ya motor watue, angkana teluto tato kiolona bola wonro yema peruma. Yero tawe to pole ku Kaisaria, na isure ku ponggawana joka sapaka. Nena pana pudanga rumah pacinge makada. Aja mo bata-bata mewa silau joka. Na yahe sila surata yan nenge, na silau ngaka joka. Na materuki tama ku bolana ponggawana yaro to isuroi. Siruntuk tanah ponggawana, na cari tanga ki makada, engka malaika mapitangnya lena ku dalam polana si bawa makada. Suruh koto joka ku Yope, kwa menginoli ya senge Simon Petrus. Na palatuka ko matuk kareba ya papole asalamake. Makuto paro sininna ya moiwae si bola. Purana na carita ero kajajange. Napaka mapamula mak bicara, tapengke rumah pacingin no kia sekna pada ya kajajange biasa kuidi. Na inapa maringaranna ko dana puata isai makadai. Ia ro Nabi Yahya, uwai na pake macemme. Ia kia iko icemme ko matu ruh mapacing. Jadi manang kamelo kak pesangkai puang Allah Ta'ala. Nama cending atina malengi pak bere pada ya purna lengi idi waktu tak ma pamula biasa matepe ku Isa Almasih puata. Purana nah pada nang kelinga ceritana Petrus, dena gagana sepau. Napa kalabini puang Allah Ta'ala makada. Jadi namutan ya to Israel, ipalalo toma palek toba ku puang Allah Ta'ala, kuwa mengina tarimai atu manandungange. Barnabas si bawa Saul ku Antioquia. Na ia toma tepe ku na bisa, ia pada lari masalah na taruhan sarasange, purana Yunus Stefanus, angkana letuk ku tanah Penisia, pula Siprus, si bawa kota Antioquia. Na tegi joka, tete ina palebanga ngadadana puange, ia kia kumi padana tu Israel bawang. Ia kia angkatoko le na sere are tu Israel pole ku pulau Siprus, si bawa kota Kirene joka ku Antioquia. Mapalebangan ngi kareba madecenge pasalena puata Isa kuto Yunani. Na yalengi kosa ku puange, gangkana megalade to matepe, na pemacue ku puata Isa. Na senana jamae ku Yerusalem yaro kajajange, na suro ni Barnabas joka ku Antioquia. Yero Barnabas to makasingang pena, na matede tepe na ku puata Isa. Penoto ruh mapacing. Letuna na kuro kamponge, marenulade imite pa masena puang Allah Ta'ala kuto matepe yang kekuro. Na napa ngajari wi, kuwa mangitete pada matonga-tonga macueri puange. Makuniro, na tapede mega dito matepe ku puata Isa. Purero, joka ni Barnabas ku Tarsus sapa Saul. Naruntuk nana, napacueni loka ku Antioquia. Si taungi tanah pada monro si bawa jemaah kuro. Na maega de toto na pak guru. Kunirio Antioquia bunga iasa karisteng to matepe ku na bisa. Yero watue angka sere are nabi pole ku Yerusalem joka ku Antioquia. Kule naro angka se diaseng Agabus. Watunda mak depunga jamae ika sewi Agabus kuruhna Allah Ta'ala. Jadi tetoni napa-napau makada. Nakana manangi matu linoi andra sarasang nasabak makari andre.
na kajajia tongengi wetu nama parenta Kaisar Claudius. Na ing kalinganana yaro adai sinina tu matepe iku Antioquia pada masek dini pak dapungengi duina si turu pakulena kwa mengi weddingina sumbanga ku selesuru seta perena ia monroe ku Yudea. Jaji na pegok tongen ni makuro na panasuro ni Barnabas si Saul tiwirengi ponggawana jamae ku Yudea.